another adventure with Thelma and Louise, Melanie and Donna. Paciais I llawer o snacks. Oh, hyfryd, For Mel. you. Oh, go on, de. Diolch yn fawr. Yr unig problem nawr gyda prunes ma yw dannedd ni. All right, Daith, they're black. I'm going to look. You can't. Dim dannedd di dy fi. Waw, mae hwnna'n ddiddorol. Dim dannedd di dy fi. Dim Daith di da ti. Tro cynta, gwelais I ti pert merch ifanc, cerdded, dim ond sgwrt. Fi? Ti, dim ond sgwrt, dim top, gwisgo bra mawr. Huge. Yeah. They'd never seen such a big bra. 1950s Triumph bra. Yeah, I gadw nhw yn stond. And mae oedd hi'n bwyth iawn. O ie, dyna beth oedd e. Yeah. O'n i'n meddwl, rhaid I fi gwybod Ddod i nabod hi. nabod hi. Dim ffilter. Donna dim ffilter. Donna dim filter. Yeah. O'n i'n mynd i'r tafarn na pan o'n i 15 mlwydd oed a cael cwrw mas y slop tray. Yeah. Look, you kids. Get out to you now. Come here, the slop tray. Go on. Allet ti tynnu'r merch mas o ferther, ond ti ffili tynnu'r mercher mas o ferch. Wir. Bod dechrau ni off yn y coleg gyda Plough in the Stars. all those classics, love. Plough in the Stars, Sean O'Casey. Sean O'Casey, Plough in the Stars, ar y cenion Wyddeleg, uffernol. Fernol. So- No, Jack. I don't remember any of the words I had as Mrs. Gogan. Mrs. Gogan. Oliver. Oliver, never before. Ti oedd yn canu hwnna. Oliver. Don't ask for more when he knows what this door is dark, thin, winding stairway without any banister, which will throw him down and feed him on cockroaches served in As long as he Oliver, never before has a boy wanted Oh, more. yes, he does. Oliver. Oh, when he knows what it's door is the dark, thin, winding. Good God. I'm sure that you Kind of men yn y cymacar yn sweet. War y teg oedd yna'n dod at ei gilydd yn rili dda. Wel, gweu yn bywydod yn gilydd. Just yn ddiweddar, ddaethon ni at ein gilydd yn Gavin and Stacey a Stella. Mowdd y bap o'n ni yn Stella, yn twli bwyd y gwmpas gyda Ruth, ond wrth gwrs Gavin and Stacey. Fi deliverodd Neil. That's it. Yes. Ac oedd rhywun yn gweithio Eich perthyn. Are you in the Christmas special? I said, I don't think so. I said, I think Neil's about 18 now. I'm not delivering anymore. A nawr? Heddiw? Reality Yn y TV. Great. Ni ar ein ffordd I Barri! Ond falle, byddwn ni'n mynd yn gyntaf I Trinity Street. Oh! Ti Gwen! Trinity Street, mae golwg. Hyfryd. Lot o atgofion mewn hyn nawr. Does make me laugh. Dyma ni yn Ti Gwen. Edrych side Trinity Street. Yna fe? This is where it all started. Dechrau. Y lluniau yn y ffenest. War e teg. Mae'n enwog trwy'r byd. I dim fi necessarily, but... Wel na, ti hefyd nawr, yn dy fe? Yeah. Mae pobl yn dechrau dod. Australia. Do. Ac es I amgueddfa. Ac bobl tu ôl a desk recognised me. It was very weird. Completely changed my life. O Pilates I omlets. Gore amser my life viewed. Yn y mawedi. Yn y mawedi. Yn y mawedi. Yn oedd Doris yn byw drws nesa. Bryn, y tŷ Bryn. O, gwrs. Margaret John. Margaret John. Mae
character ffantastig. Oedd hi'n hyfryd i weithio gyda hefyd. Am ddoniol iawn. Tymod, pan ti'n cwrdd â pobl, a dyn nhw'n gofyn i ti i weid rhywbeth, neu beth maen nhw'n gweud? Gallu ti wneud omlet i fi, os gwelwch y dda. Always. Always am bob tro? Ie, bob tro. Bob tro, rhywbeth am omlet. Ie, wel, a beth, dyma cyfrinach, beth mae pobl ddim yn gwybod yw bod Melanie Walters really yn licio omlets, yn dwi ti? Ydw. Ydw. Best bwyd ever. Erioed. We am fab. A dyw e ddim yn rhy hir cyn bod bobl yn dechrau sylwi bod Melanie yna. Oh, here we go, here we go. Amser i gadael nawr, os gwelwch dda. Sorry, to say hello. From where, Newcastle? Yeah. Oh, quick. Thank you so much. Sorry, we're big fans. You've made us summer holidays. Thank you. Ymlaen â ni, watch her nawr. Da iawn. Oh, what's occurring?